Dubaj je generalno loše šutirao u Beograd. Da. Dosta ide na ruku jednog jedinog čoveka koji tu izolaciju ume da reši u svojoj glavi. Dvejnara, brate. Jedini čovjek koji targetira Bongu u odbrani. Different. Njega ne zanima ko je tu, razumiješ, to mora da znaš. On ne zna ko je Bonga. Ali zna ko je on. On nema fade away, on ima blagi fade away. Malo samo se baci u nas. Kad počeo stoji u odbrani. A prati, onda kao stoji ruki i prati koje se dešava. Puče strana pomoć i on se dere na nekog kako nije skupio. Posmatra kao trener u odbrani. Wow. Samo mu je falila pištajka i da govori levo, desno, da gi pomera. Nije da stoji on sad da gleda loptu igrača, on stoji i isključivo gleda li kako je na loptu, a on je najže što nije igrao zadnji meč. Kaže zbog reči koje izgovorio su ti. Koje li je rekao? On mu rekao, nemam ja avione. Kamile. Morate mi svjerdaš faul. Znaš ti koliko je meni plata tamo gore? Ja nemam za hleb. Za koliko li igra Bacon? Pa je igra za milion. Ovu sezonu. Neću će vidimo. Vadi highlights iz Partizan Dubaj samo da pokaže kako može da napadne. A seče ga ono pre nego što uđe loptu u koš. Vidite li ovo? Ovo je najbolji defanzivac ove ligi. Pokazuje na Bongu. To sam saznao danas. Slanina, kaže. Slanina je bio baš jak.